Yes, twongeye kubaha ikaze mwebwe mukurikiye Boom wese amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba iburengerazuba ndetse n'abantu bari muri diaspora mwese ikaze. Ariko niba ufite ikibazo cy'uburwayi Imana ikorohereza, ariko numara gukira usibuke gushima Imana, kandi nimba wabuze uwawe ihangane n'ikisimera, kandi natwe niyo nzira ya twese. Ariko nimba ari ubwa mbere ugeze aha hantu rwose wibuke gukora subscribe udushyigikire, natwe tugire ahantu tugenda tugera. Amakuru ageze hanze mu myidagaduro nuko ikibazo kiri hagati ya The Ben ndetse n'uwitwa Bulldog cyakomeje gufata indi ntera, kubera yuko cyase kibutsa abantu benshi ikibazo yagiranye na Bruce Melody. The Ben akaba yamaje gusaba imbabazi witwa Bulldog mu itangazamakuru byemewe cyane 5-kuri 5, ariko Bulldog nta kintu ari kugenda abivugaho. Ariko mbere akaba yaragiye avuga neza cyane ko nta kibazo afitanye na The Ben, kubera yuko ngo nta kintu yigeze amwishyuza, kandi abantu benshi bakaba bazi neza ikibazo cyari hagati ya The Ben ndetse n'uwitwa Bulldog, bapfa kuba nta ndirimbo igeze isohoka yakoranye hagati yabo. Ariko ikintu cyatumye idasohoka ni ukubera yuko nta mashusho bigeze bayikorera. Abantu benshi bakaba bari kugenda babaza ngo ariko si ikibazo ni The Ben cyangwa ikibazo n'abahanzi bagenda bakorana nawe. Abantu benshi bakaba bibuka neza cyane ikibazo cya The Ben n'uwitwa Bruce Melody. Abantu benshi bakaba baragiye bibasira The Ben bamubwira yuko ari umuntu udashobotse mu kumvikana kugira ngo indirimbo abahanzi bagiye bakorana nawe zigende zisohoka. Ikibazo ni The Ben, ikibazo n'abanzi bakorana indirimbo n'abagenzi be. Ariko abantu benshi bakaba baratekereje neza cyane kuba Bulldog ataraje mu gitaramo cya The Ben ari ukubera yuko bafitanye inzigo ikomeye cyane, kubera yuko iyi ndirimbo itigeze isohoka, na n'ubu iyo ndirimbo ikaba itarasohoka. Ariko se Bruce Melody we akaba ari kugenda abitangazaho iki? Kubera ki abantu benshi bari kugenda bibasira uwitwa The Ben bavuga neza cyane yuko ari umuntu utari kugenda ufasha bagenzi be. Ni ibintu biri kugenda bivugwa cyane ku mihanda, ariko natwe turahari kugira ngo tugende tubabwira ubwino buri kugenda buvugwa. Uwitwa Kadafi Pro, umwe ukunze gukorana ibiganiro na Chita Magic, umwe mu basore b'abanyarwanda b'abahanga mu gufata amashusho, akaba ari umwe mu bantu bazi gukora ibiganiro yisekera nta mutima mubi yifitiye. Ese Kadafi Pro muri iyi minsi ahugiye mu biki? Ese Kadafi Pro aracyari mu gihugu imbere? Ni ibintu turi kugenda tubakurikirana umunsi ku munsi. Menya yuko Patino ubu ngubu nawe atari kubarizwa ku butaka bw'u Rwanda, kubera yuko amaze igihe kinini atari gusohora video ze mwagiye mumenyana. Ariko ikintu wamenya ni uko iyo bavuze uyu nguyu Patino hatahumvikana uwitwa Nyakso muri iyi minsi, abantu benshi bakaba bari kugenda bamushinja kutagabanya ibiro, kubera yuko ari mu bantu bari kugenda babyibuha cyane kandi bitunguranye. Ariko nawe akaba ari mu bantu bagendaga bavuga yuko Kiramani ari umuntu uri kugenda abyibuha cyane, ariko Kiramani we akaba yaragiye agabanya ibiro gake gake. Ubu ngubu akaba asigaye ari fit, akaba ari kugenda yibaza ngo ese ibyo Nyagaso yamuvugagaho ni ukubera iki we biri kugenda nawe bimubaho. Ariko uyu nguyu Kiramani akaba ari kugenda atangaza neza cyane yuko icyabiteye nuko yari mu bantu batabonaga kurya neza cyane, ariko ubu ngubu akaba ari kugenda abibona. Mureke ngo nawe abanze ayige ahage, maze nyuma yaho ngo azagenda agaruka kuri tayi. Nibwo uwitwa Kiramani yagiye abitangaza, ariko nawe akagenda abikosora muri iyi minsi, kubera yuko ngo ntagakibona umwanya wo kujya kubera kweditinga amavideo ndetse no kwita cyane ku kazi ke ka buri munsi kamutunze hamwe n'umuryango we. Kiramani akaba ari kugira inama Nyagaso yuko yagomba kugabanya ibiro, kubera yuko ahantu ageze harakomeye cyane. Umuhanzi Gogo akaba ari kugenda abica bigacika hano mu Rwanda yuko ari umwe mu bantu bafite impano iri kugenda igaragarira buri muntu wese ashobora kuzasimbura wa wundi witwaga Vava. Ariko ikintu amenya kuri Gogo, ni umwe mu bantu bafite impano idasanzwe, kubera yuko ari mu bantu indirimbo ye ya mbere garagaye neza cyane ari kugenda aririmba, ariko indirimbo ye ikaza gusubirwamo n'umuntu ukomeye cyane wo muri South Africa. Niwe muntu wa mbere indirimbo ye yasubiwemo, kandi nta ndirimbo afite muri studio. Ni ibintu bitangaje. Ariko ikintu bamenya ni uko Gogo ari umwe mu bantu bari kugenda basetsa abantu yuko ngo nawe biga ngo bari kugenda bavuga yuko afite nyashi. Ni ibintu abantu benshi bari kugenda bibaza ngo ese iyi showbiz zo mu Rwanda izagenda igarukira hehe? Ikindi wamenya ni uko Sat B ari kugenda agaragaza neza cyane yuko
kuba n'abahanzi b'abarundi bari kugenda batera imbere cyane nuko hagati yabo nta rukundo bafitanye ahubwo bafitanye urwango. Yatanze ku rugero ku Rwanda, abahanzi bose bo mu Rwanda bakaba wibeshye gakeye wibasiye umwe, abahanzi benshi bo mu Rwanda ndetse na showbiz zose mu Rwanda ihita ikwataka, ariko yaje kugaruka ku kintu kigira ngo abahanzi bo mu Rwanda ngo ntago bahuza. We yagaragaje neza cyane yuko biba ari agatwiko kandi koko wanabireba ugasanga nibyo. We yagiye avuga neza cyane yuko mu gihe cyose showbiz yo mu Burundi itari kugenda itezwa imbere, nayo iri kugenda isubira inyuma cyane, kandi indirimbo nyinshi z'i Burundi abanyarwanda akaba ariho hantu bakuye umuzi wo kwiga kuwukora maze baza no kubacaho. Ariko ikintu wamenya nuko Sat-P yakomeje kugenda atangaza neza cyane yuko umuziki wo mu Rwanda wamaze gutera imbere cyane kurusha uw'i Burundi, ariko ikintu wamenya nuko burya ngo n'abarundi n'abahanga, ariko icyitwa ubumwe aricyo kintu kiri kugenda kibura. Ese mu Rwanda burya abahanzi babo bafitanye umubano mu buryo mpuzamahanga, ariko se ikintu wamenya nuko hagati yabo bo barakundana? Ikintu wamenya nuko hagati yabo nta rukundo nyarwo ruba rurimo, ariko iyo bageze ku rwego mpuzamahanga byo bafata umwanzuro bakahuza umutima umwe bakarwanya uwo muntu uri kugenda ubarwanya. Ikintu wamenya nuko umuziki wo mu Rwanda uri umwe mu miziki iri kugenda itera imbere muri Afurika. Twinjira neza cyane muri politike nuko ubu ngubu abantu benshi bakaba bagiye bamenya inkuru y'abayobozi ba FDLR, bamwe muri bo bari kugenda bafatwa n'umutwe wa M23 uburasirazuba bwa Kongo, bakahita babashyikiriza leta y'u Rwanda. Ariko ikintu kiri kugenda gitangaza abantu benshi nuko M23 yamaze gufata kano gace kagenda igahereza umutekano wo ku rwego rwo hejuru, ariko abanyamahanga benshi bakaba bari kuvuga neza cyane n'ubundi ngo ari u Rwanda ruri kujya kuyobora muri Kongo, ariko u Rwanda nta munsi rutigeze ruhakana ibi birego bagenda barushyiraho, ndetse ubu ngubu na Canada ikaba yamaze gufata ibihano. Ese abantu benshi bari bafite viza zo kwigira muri Canada, USA, i Burayi, muri Bwongereza ndetse no mu bindi bice byose by'isi, ubu ngubu ni cyo gihe kigiye kugera bagahagarara kujyayo. Ariko se abagezeyo bo bafite uwuhe mutekano ungana gute kugira ngo nabo batekane nk'abanyarwanda kandi baragiye bafatirwa ibihano? Ikintu wamenya nuko igihe cyose utarashyika ahantu n'ubundi ntago wemerewe kwinjiramo, ariko uwagezeyo we agomba kugirirwa umutekano we uhagije n'umwenegihugu ahasanze. Ikintu wamenya nuko ibihano byose ariko nta kintu na kimwe bari kugenda bakemura biturutse ku kibazo, batarajya ku mizi y'icyo kibazo kugira ngo gikemuke. Ese ubu ngubu leta ya Kongo ikaba iri kugenda igaba ibirombe byinshi kugira ngo bayihereze umutekano. Ibirombe nibyo bizazana umutekano, ahubwo gukemura ikibazo cyayo nicyo kizatuma umutekano uboneka. Bajya bavuga ngo ukuri ni ikinyoma gihuriweho n'abantu benshi, kandi ikinyoma ni ukuri kwanzwe n'abantu benshi. Aka ni akantu ugomba kuzajya ugenda umenya. Wahishwe byinshi, wamenye byinshi, uzabazwa byinshi. Hano ku mihanda mureke twinjire muri siporo, nuko ikipe ya Mukura Victory Sport nayo yamaje kwinjira muri kimwe cya kabiri. Ikipe ya APRFC byaraye bigenze gute? Ikipe ya Rayon Sport byo byagenze gute? Ni ibintu abantu benshi bari kugenda bibaza ngo ese muri kimwe cya kabiri mu gikombe cy'amahoro nahe amakipe agiye kuzajya agenda ajyamo muri izi ligue bimeze gute? Ikipe ya Pyramide muri Afurika niko wamenya nayo yamaje gutsinda ibitego 2-1 muri shampiyona yabo. Twe twabwiye neza cyane yuko tugiye kugenda tubategurira amwe mu mashampiyona, tukaba tugiye kuzajya tugenda tuyabagezaho umunsi ku munsi, 5 kuri 5. Mu cyumweru gitaha tugomba gutangirana n'amashampiyona menshi ari ku isi abantu benshi mutajya mumenya, ariko abantu bakunda kubetingayo mwebwe mukaba mugenda muyamenya, ibintu mutigeze mumenya ahandi, amakuru mutizigera musanga ahandi ni ahangaha. Wowe muntu ukunda kubetinga, wowe muntu ukunda gukurikirana showbiz, wowe muntu ukunda politiki, ni ahangaha muri ka kanya tugomba kuzajya tugenda tubahereza amakuru utakwigera na rimwe usanga ahandi. Ariko nimba ari ubwa mbere uje hano hantu, rwose wibuke gukora subscribe, share ku inshuti zawe nazo zimenye ibi bintu, maze na comment yawe nta kibazo rwose. Ibintu ni on time, ubuzima ni gatebe gatoki, kubaho ni ukubana, kandi burya bajya bavuga ngo
igihe cyose ukoze ikintu ugikuye ku mutima Imana iguheramo umugisha, ariko ijambo uzasanga muri Nahumu w'Umwerikoshi ibyandikiwe i Nineve, burya haravuga ngo Uwiteka Imana arahora kandi ahorera ababisha, kandi igihe cyose nawe uzaba uri mu isi uzibuke neza yuko burya Uwiteka Imana ifuha. Uzafata akanya ujye muri Nahumu mu gitabo cy'Umwerikoshi kabisa, rwose nawe wisomere aho ngaho, ndabizi neza cyane yuko hazajya hagenda hagufasha. Yari Gaca on Risha Route, naho ubutaha.